of a child's growth. Additional Deputy Commissioner Jong ka Southwest Khasi District uba LT Tariang ulah hukum ban Tohkit Halor ke Jingkeno aga bedai bat ka Jingbym Biang ke Rukom Sam Reshon ka bahap apo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi District. Kani ke Jing Tohkit ke sedang hadian ke Jingelang balalong hapedeng ke seng FKGGP bat Additional Deputy Commissioner. General Secretary ke FKGGP Southwest Khasi District Balse Kharbani ulah pentip bahakatai ke Jingelang ADC ulah pensyai baga sorkar kala pelait ya Khaw syakinong de marbam bat nakata kadaw ulah hukum ban Tohkit Halor kini kemat. Sutu ba bibat senayo itu Khaw ro Jun bat Agos bat September. Tenden dah nilai kedua hanya kini apa de pai ka supply ki ong ba nak liang ka office ka da issue itu Khaw ni sya hati hosla kan. Ada ka balong kalong bai pen ba nang sung tu ki ojo sengi ba hadu mentai ke kini kilai benang senayo yu Khaw. Te nak liang junging lai kedua ofsal ka respon ini kam ki ong ba nsa hapok sansi nak liang odong chang ser ko hapok sansi nsa pha inquiry banwat jing sya ba sya ko itu Khaw. Ka Leon Institute kala sedang